Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Bom jem ki pulit ke Sora police station yu Samla Getwin Jylla. Where ke sinot sepni syaka maret thong shipau kilometer haka arterik nailar ha Shillong. 1 uhe ke National Human Rights Commission ha Shillong ban pet ngor halor ke jinga kundrok jong ha Meghalaya. Bat ye kenduk ki Menteri Rangba ni kisau Jylla ya ke 16 Finance Commission. Bat mentangin pa ki Khubor bakam banyak. Ki pulit ke Sora police station ki labom yu Samla Getwin Jylla ubana ke shnong mau ki sim habanda jemjai ha kalai tarik unailar. Yau Getwin Jylla lawat de ki pulit hadin bulaya kaja bat ya tha bat wei pat ubriu ha ka arpu pratarik ujeliu. Kakong Mildred Jylla ke kemi jong Getwin ke lalit senran yu kun jangka Sora police station namar ki laphawan yu. Habau nong ai Khubor ke dbmnTv ulaya kren bat kakong Mildred ha ka nyau tarik Naitung kani kalong kemi ke layat hu. Haba ke layo jingtip bagi pulit ki laphawat yu kun jangka ha ka step lai tarik Naitung ke lalit senran yu Sora police station. Kakong Mildred ke layat hu ha ka arpu pratarik ujeliu ke ladon ke jingya kaja bat ke huri hura ha pedeng ukun jangka bat uwei pat upara Samla shnong. Shim layo jingtip manu bayat hu syaki pulit ya ke jingya kaja bat ya ke huri hura ha ka arpu pratarik ujeliu ha pedeng Getwin Jylla bat uta uwei pat usamla. Ha ke juk ke sengi ke lai tarik Naitung haba kakong Mildred ke lalit syau yu na Sora police station ke la kindit bat her serniu ban syem yu ukun jangka ula shitam jur. Halor kini ke jing syak syok ukun jangka, kakong Mildred ha ke jing senran kinongelam keseng Henyau Trap National Youth Front, HNYF, kilalit ban ujor ya kini ke jing lek jeng ki pulit ke Sora police station, syakibor jang ke Human Rights Commission, bat syau SP ke East Khasi Hills ubak Vivek's Aim, bandawa ni kini kibor ban pelong ke jing thokit ke babenyak, bat bantian bishar kat kum ki kendon an, ki bedei bat ki kam thombor ya ki pat nyong syong shnong. Ha ke jinga kren bat usamla Getwin Jylla ulay thu bakaladon ke jinga tha markeliang ha pedeng jong u bat uwei pat usamla ubana ke shnong mau kisim ha kapor bakilaya buat. Ulay thu ki pulit hathanat Sora ki labom latit yu habanda jemjai wat habau lapan map ha pedeng ke jingpang bat jing terha ke besyarkai. Ki pulit kim shim ngap setia. Kini ke jing bom jing tit jing ki pulit ke lakta baru shirin yeng jong New Samla wat haki benta jing de kotmet ban let syabar. Hatang tu ngaro, baru tak ngaro ngaro hatang. Tiga jam mana kata apa? Kata jam ni sejam. Jangan. Kata bawa dia si palai kan kata. Tan apa itu pot kanan. Long. Tak pot minit saya yang apa tiang yang kat yang memang kontak nama dia bom yang tak buat bom setiap balai tu dia ni yang Khuborjylla itu tak buat ni semasa lapan mah betul kan ni email kan ini mah aku nak tahu macam mana lah ya macam ni yang nak samia ni kan dari dapat lah saya tu ha jam tu kan jam jam itu namanya jam namanya Ayo lah, dapat ni entah lah. Isman gitu, like buat media shop, media shop, media shop man, buat ayo buat Kristen, pihak lo bom ni, Napa ika daw kisyo tangi pi, hatu pi la anya la ni pi apun ibu kiki. Bor na pamanya, ngani nadu badan ni super map tu rumah dengan nama kelam lah, ni ketika mau kita dia ham, lani bom tu lah. Super mai aing ngam tu sih lagi bom mai Mariolis art lighting ni ada talam Hatu na kalyang kay basam jang pi la yu ujor da kuno ka jahan, kuno kan ni jing shasho pi. Kani ka boy jing bom ki kare ki kanu si giset di pelok au. Sisi ni was pak sau dam miet ma lawan sau layak nak long tu sisi no ini itu mana Kamot kiwan kami pimen stem. em ilik ai Oh li ahi me syatanan. nama kita yang ai miet nama orang tu miet do miet tu kau stand Khuborjylla kan ni. Kau tu email itu yang nama kita ai
được bom thực tiễn thì dịch vụ step ngay là step em thì mà glass không em còn là nay nào dân gia như vậy long cũng như nó là space di para nó to pertama ini nó thì mình đi on sai thì masih on tu bên này này khi có mà vì là lên ở là di kelas itu di kelas saja ini nak pang di kelas le kelas dan dari malam ni pak le untuk kalau untuk tinggal ingat yang di belas tahun nama momen kejuk aduh ni dia ni siu itu baik maaf tu pak maaf macam pelajaran tak ni maaf hidup bom baik suka tak mawan mana-mana kom hit yang telah bakla tang start tu Kamu kini bershow pergi di kimde ki khasi. Khasi kidan garu kidan he. Kanu ngot kidan bara. Garu. Tang wei thai wei anu thai ta. Mama untuk si mama jadi fai untuk smart ni. Fai itu lagi smart. Siap bom mai. Kamu kidan kembasan rengot. Sang sangat di bom. Saya kira mereka check up Pak. Nah, aku sorasis. Kinongelam kabalang Presbyterian Synod sepni haka nyautrek Naitung sa sisin ki khot ki weri ki khna ki Samla bad ikibala he lasan syaka maret thong bajingai 10 kilometer kabanlong haka artarik nailar namadan pulo haka por san chitengmen step gani kesin kabakhat saw ba Synod sepni kasdang ya kamaret thong Shillong house nem arjar khatar Chairman ka organizing committee Reverend Pastor SC Dingan ulapin bana yakni kamaret thong en penlong ha kerteng jong ka Agency for Sustainable Development Initiative Shillong 10 kilometers run arjar arpusan kijing thmu bokong san jong ka ni kamaret thong kilong ban pen priang ya ka Khubor syapang ka jing koridor ka mensim bat ka met jong ki breu ki bedon ki jing duna gi de khot met ki ba ngidei ban buram bat nyeukor kumbalong ki wei pat ki para breu ha ki imlang salang Hakajuk kapor ban penmi pisa na kabenta ki project ki ba ka Synod sepngi kalas dang ban kentiu bat dia rap ikitu ki beduna ki dukhat met. Reverend Pastor Dingan ulabatai la benta lai thup kinong ya mare kat kum ki reta jongki. Ya kinong job in I busket hala ka jong ka thup. Ban shimenta hakani ka mare thong Shillong 10 kilometers arjar arpusan kandon ka by registration da ka online kat kum ka thup jong kirta ki bakwa ban shimenta. Lapelat ka by registration na kabenta kitu ki bedon jingduna ki dekat met lapen bena Reverend Pastor Dingan. Yang jaga Shillong Run 10K 2025 kaka arteri kena kos arjara kusan kapan sedang nadu kapor sunshine na parking lot bolo kenika run kejongi wi ya trelang rengkat ro baka social welfare department jangka government of Meghalaya. Bat nagaliang kejongi ka ya bestian di dapat pau ya kemensim jauh jauh sumu ya ka social welfare department jangka government of Meghalaya kapal asisya ya kecing kersan pura menjadi senang apa ni berlong ya kenikaran kejongi. Ketim juga kenikaran kejongi kalau run with different abilities. Bidang tangap ni kijingmu, kawai kalau ban bersopu i kijingnya bat kecilong katror, kibriu badan cina kifatmat. Kapahar paten ban penmitfan i project kibakasinan kelaseng nak benda kibriu kibadan cina kifatmat. Kata kamairang media judi inclusive secondary school mairang. Nangta kawai bat ke community based rehabilitation sedang kepada rakyat mairang ni. But kawai pat kadeka Reverend America School for Disabled mulai. Kini ki kawai teli ki senam ki ma ni ngelak long ke pemot bana ki senam artiar kawai. Laitang ki lai teli ki senam ki bangi mission lalak pan long kadek senam arpo arway bat arpa kadeka por jong ke covid. Di ke impact jongka kalong ke bakrau. Ngiyo iru ya ka acceptance la kalong ka balang. Bat kunjuru haka imlang kasalang. Bat kinungi simenta hari deka ranru kalong kibar hemha nadu kibarit nadu kikna bat kunjuru hadu ki balaran baru kunjuru. Ini naga benda ki senior kebomot baka deka tenki
Nadu na parking lot Polo Ground, Laumali, Community Hall, Jayau, Lumpurlon Jayau St. Joseph, Jayau Chapel Road, Jayau Peden, Resantia, Waindo, Umsatsun, GS Road, Kendailan, DC Office, Rajbabhan, Barik Point, Monkey Point, dan Kitty Point, Don Bosco Square, Shillong College, Shillong Commerce, PGT College, BK Bajaria School, Fort Furlong, Polo Bazar, Bat Sapoy na parking lot Polo. Ke na kalenti na kabanda ni karut na kabanda ki bahapo khasan senang bat na kabanda ki breu ki badan jinar department kalong. Nadu parking lot hadu Kendailan kilo baju karut natu pade na kabanda joki ki no sya Pegasus hotel Polo Tower nanta padan poi Apollo parking lot kata kalong karut. Ke ki kusnam kilong ni ngilak kiu mendaw senang atau beda bata cash price kindor ki cash price ki prepare ye ki nongjab bat insam Special Monitor jong ka National Human Rights Commission Urakesh Asthana ulapoi Shillong ban pet bat buddin halor kerukum yakun drok jong ka Jylla Meghalaya. Hagani ka jingelang lodon lang ru nadu sembut menteri rangba ka Jylla bepet yakatanat kampo ying ba Preston Tensong kumju menteri katanat social welfare ka sarkar Jylla ba po lingdo nalor ki he sarkar jong kitanat bapher. Habakren bat kilat pathai Khubor menteri katanat social welfare ulai thu ba special monitor ula ai ka jingiro ya ka Meghalaya ka balami banya khunlang ya ki bor jong utrok la ka long nadu kinong shnong ki kinhun yam batru hadu ki Samla pule. And also head of the Narcotics Control Bureau, who has visited Shillong, who is on a 3-day visit to Meghalaya to take stock of the situation arising out of drug trafficking in the state of Meghalaya. We briefed the special monitor of the NHRC on the various initiatives taken by the state government, and I'm glad to share with you that the officer, the special monitor, was very appreciative of the various interventions of the government of Meghalaya. He made a special remark about the fact that Meghalaya is one of the few states which has something like the dream project, which involves the entire community and also includes educational institutions and faith-based organizations. So that he was very appreciative and assures us of the full support of the NHRC. Coming down to the brass tacks of the discussion, a few points were raised about, for instance, the fact that Meghalaya happens to be within the striking range of major drug supply chain, which is the Golden Triangle of Myanmar, and therefore the problem of supply is a major threat because the main supply chain comes from outside of Meghalaya. So we made a few suggestions, but the more exhaustive, more detailed discussion will take place tomorrow, where there will be a detailed discussion. Today's meeting was represented by senior officials of the Home Police Department, including the DGP and officers. Then we had the Commissioner and Secretary, Social Welfare, the additional CS, members drawn from the Law Department, and also officials of the Dream Mission. So we sought the intervention of the NHRC in the creation of a sub-zonal office of the NCB here in Shillong. That is the Narcotics Control Bureau, a sub-zonal office. Kimentri rangba ni kisautli ki Jylla ka than lam mingi ki bakanthup ya ka Meghalaya, Mizoram, Tripura, bat Sikkim
Kile kendu yo chairman bat kidukot jang 16 Finance Commission ha New Delhi ha ka nyauterik Naitung. Ki Menteri Rangba ne kini ki Jylla kila kerpat yo Dr. Arvind Panagaria u chairman bat kidukot jang kini ke commission ban mangkham pahu ka baha na kebenta jengki kenang begini ki Jylla kinla ban penterikam bat pendep ya ki projek bat ki kampenroy hakapor babiang. Kini ki Menteri Rangba kidap da ke jingkermen ba ke 16 Finance Commission kan penok pahu ka baha mang pisa na kebenta jengki. Kejengya Syak jengkinong Tri Ruit Kerdan ke Garo Hills Autonomous District Council GHADC keladap syan harendang habaki bor ke isi kila set tulap ikinong Tri mentala saupu ar benai kenti. Kinoyalam kekenhuan kinong Tri Ruit Kerdan haka syatri Non-Gazetted Employees Association NGEA kila kenok da kebaong. Kejengli ran beriu kamdon syuah bering kinoyalam jeng kini ke council. Ubletin sangma Presiden NGEA ulaong kidukot jeng kini keseng kila yai ap kmi lenti man ubenai bat man usnem ban yo yala kejong kebainong. Henry kalalong kum kerengai na kebenta jengki. Kumta kila rai ban pelong da kini kejeng yaki persyak yaki bor ke isi GHADC. Haka nyau terik Naitung kinoyalam ke NGEA kila buk hat arteli kejing dawa bat bekinum sangi kejeng yaki tat ahdu baka GHADC kepenteri kamlut yaki barok. Kejeng yaki da kebasyong kelain mengor jar-jar kan beteng haduk bagi bor ke GHADC ki penteri kam yaki kejing dawa jongki. Kila kerpat rui ke sorkar Jylla ke sorkar India ban keneri kiti jengerap ha kini kelanot bagi kendo. Ngari utas sal sumoinin ya silent sit-in demonstration ko dakna cenga manci don mana ha beben cini manci donani gisepo mai belak kepa nam kepa insurance rang ko cini otoritirang ongen cimong ode cenga ada cini mukswani ko ba tontong nak taman gencem di ba cini nang dekani kita wa mang mamung ko nak taman ja uni gemen jekon cenga manci don mana ha muksong ha ko dalo cenga jaku gana nang ho data ko manani ka ka ha Ya, agitation ora bati ta jarang ni ko deman khaingan ya kan ngechamna. cenga yan pakore beben cini mangni dormaha pending due sara 42 months onga jomotan hazal gani kolgak gani ni February jawni taluna kengkeng isa pemengna jak sotbrig ni kaknya ndi ba wa mangchiko cini dalgabran chiko ba niat te chinga talo chugumak jak sotbrig ni ko boni chinga demand di khajenga deba krakata cini plak nangani rangoba kemoko ni olole isa pemengna chinga talo yan pakore chinga belsian ko chinga onchong mondakta nanggen nim chinga demand kaya Na simangara ya, na simangara isong akannya jar ketu nengan ya kan mereka na dari pending rangar bangska. ya ko ndeke chinga kan gen beben matam nang de yako khnai muna beber na badunga ndeba practically niat tingon talo angni agani ngon cha shot pring ni kappa ha ni khnai ngon plakan winak taman gen char ket antir ket on gen chim ong ode mai kai cha shot pring ni kappa ha yan ayon anman biani aro saksana ba beber na mani khathong jania yani gamde akanak tanam deka Finance system rang ya council ni ramai rokomongnya. finance system ko de chinga yako jakor akbar sub igen jerake accounts officer rang donga aro finance em donga yang sub ibatken diba chinga de beben thangkama ninga salanti collection ko niatora beben accurate barita maninga ko de masija maina chinga yang ni gamde details agani bon jani gaman ngomong ba uni gaman yani gamde masi patna number di thalbatte agana man gabade account officer rang gen Tax rang koming ama. tax rang beben yadang ni gamde angan digagan gen tax rang de revenue collection rang de salanti de apsanong ja apta nong ya aro mungsong batte angni batang man sumo akan gaman kata ya discount ni revenue di babat kaba jarang de uci February jawni uci June jawna de dongani donga Bat da kini ki Khubor ngilapoi syakabakut tak haduk bende syambiang kublai shibon.